Medas Nyano, Medas Coronto. Na do we is milk country of say, Eddie Abidity what? Eddie, I want you there, Eddie Abidity. Near all dream and a place said, then a minimum ability say, Eddie Abidity. I just pass off for focus in a man, minimum 25 minutes for total connecting and what. I just said, me come around quite and me a minute on your papa. On your collect. Me trust you chat programmer, not for 4p. Me say Eddie Abidity. In Shama Confu, you so said they should have more sister P. The ready when you be bro. It's a worry. Now, what else said them were better than our no so I didn't bother them. I remember Janet far frustrated so. But cutting up so to men told baby a bra when you be in the picture with the crowded one. Oh, and I'll boy for no. I'm a better cat here. Out of 4 me patcho. At least TV the Kivasta nation in the Suya say. Na Queen is Suya send the Ampacha doye and I chill mammy. Freno, none in Kamu Wati. Ya bomb de what yati, but Kamu Nashe. Senebekon na ebacho Friday eyochna watch night betun safro omodi so bebe na ebe nshira ai fa wodi e de ama ebeji musem na be brody onyame susu be fa na kwa so ama na kwa na ne manso ai na ma no nyame ayi nyame anadwe echna anadwe be chasi 8 o'clock na upon 5 o'clock na be fantastic ebeji nsem na asofo enso baby na me facho brabehwe wonders of God brabehwe the miracle of God come and experience the power of God. The hand of God is going to do marvelous things and the work of God will be supernatural. And I'm telling you, I'm not going to just invite you just kick it. I'm inviting you to come and see the hand of God, the experience, the altar of God, the power, the shower. God is going to shower the blessings of children. I'm telling you, it's going to be awesome. Come and you will never lack. Oh, you should that bra. Never ever kayo. Some papa you do, but I be bobby. But I be nanas. On your me down when you tassel. I bet you are running cow. Or for I send me trouble. I will be for so now. Would you for back to back the own? I answered you are a tia. Nature must want a cent tampana, make one some. You know, say you don't know the say MPR Adechina Ubio Kun Edani them a year MP I a friend JB Dawa Sa JB Dawa people say so men and us will cast on our review. Bobo could be impaired by who's there before we could be impaired by JB Dankwa. New way, ya. Ebi say anas, aramio anas. Na sabi udi JB Dankwa yere. Alleged no. Ebi so say ayona mo kan Japan. And a boss is don't know pa. Na ebro wudi see ne anche na ona mo kan Japan. E ko du ho. Omo ke kan sa mo nyai. Bebre tantan time. Na nanso sa seji dondo yi aba se secret wo na ya ba mu panfo pi ne po ne pa na den fan ko sia krati owie twon misi owie twon shut up krati o wa san ka court for judges ne ya papa judges ko mo che asem wa che do krati e kunipa there's evidence much no oda so ya you up say owo secret kese ho de beba obese dabenda o start kan ya che ana wo so na boka na Japan epe contest of presidential seat no ba be kana say you no papa wakada dayati honorable kana Japan ono Ethiopia president no many presidents stay bi ono so we use state or minus bibia state ni bibia ono atono cast no what in style bi avanza wo person be cast upon one ye dio wo say aremi na anasa aremi yo no ne JB Dankwa yere no mo hihye ho ana fa obeku
bakeka sase mo nyina betu pada mfuturo egu Ghana foni up to now judge for 90 ma onka no kra na se obakota chame wo ana se wasem no mutumi nka I say by bisini kodi haba yetasa nyense mi hu ne judge for nche esa ke sentence wo dada wo ko bi MP mo a obi na bo pa akra che wo twende se obaka no kore wo twenden abemu ketua wa kuku ni pewie wanya hoto afiase wo da wanya hoto wo de saa ne abekun kura wo obeka asem yanke se okanda dada wantimi anka enna MPP wa ba mu ya jebi so owuye wodu yankopon chen a yaman baby papa tena na tia owo abofo mu yeti ma no obo abofo fufu ma no jebi opam bisie wo owo abofo mbo bisie ma no ahọ na abeka se wo top secret o de baba bonti Ghana fu nyase ye twen zezi no so to be the secret ba bonti a me odi fa kwese back to back me di bisika ba boa ma ye yu me baba boa ma ye yu me bon pa ka chenya me so ma ye yu na mo so u futu na tuku Ghana ne ya me say am so ba ma won da je bi dan kwasu saman ewuro asa emi ankon je bi me psaw nyanga bo me sa mo permit je bi ni abofo bra no mra ma ye adwuma sezi don do oba kitan tohwem so no tohwem pusa mi aban kakra o kam ki no wasa mi awere kwi no wasa mi awere kwi wasa mi mi na bom ye bi e ne afi no kran ba want mi okun ne de o man mra justice aye adwuma na me kika wo be bi a me boa hwe nkwase sama di ayi sezi don do oye o de yi amane bonso ya fa honorable JB Dankwa du na wudie no eho amanya na menim se sexy dondon sa won kramodin Muhammad Ali. Hey! Muhammad Ali. Sisi your friend no Daniel Asiedu Muhammad Ali. Yankwai. Thank you. Na o kan say we are na the AK sexy dondon na kan ho. And the one kan wa bra no nye fine. Me do am free ya so. Oh, hey. Ni din no. Na ene sansem no eba so ebra sexy dondon san betina adakam na obetena adakam ne ye kai no ese wakantam adinse ese obeka no kore e wasem nti ye kai no se ane ene yeso o se bebe yedunu eye cross examination ayeye na enura obo court na mane ese ye che wo no yade a yedo call BNI custody na call BNI no eden enesi e wo no so oh ansa no be call BNI no kra no wonno wankasa sexy dondon no yade a okọ Accra regional headquarters eye 1st February 2016 ena prosecutor assembly kra no se fa ko bacha ebisa ne se na eho no ukokoye eden sa 1st and 2nd February no koye eden 2016 no so wonno wankasa sexy dondon no obi be wia no wone dem enti police station na okọ no kwakoye complaint sakronfo aba ne dem okodu wa ne yache no okodu wa yache no no se okọ no ono ane dance ni ofo obi di na chi se ne dance ni okodu ho no first and okodu ho ye first no 1st February 2016 no se okodu ho no na danfo no ne nam ne nyonko no ye ne dance ni no hu ya se ne nyonko na fosoro ho ofosoro bae o se ye chero na no asem o hwe na danfo no hwe na danfo ne bae e na obeka chen se wo montena se na enche ye be chero no so anu asem o motena ho first no e ma ade chen second no se o hwa na ye ka chen se commander hwehwe o se o call commander ho no okoto oru adampare ai no ya IGP enka ne no ono na ye Greater Accra Regional Police Command o se okoto no ho enye ono nkwa na okoto no okoto Rose Atinga enso ewo ho enokoto ASP Kofi Sapon enso wodem ho no se oru adem wa pe ena ASP Kofi Sapon eso ne nsa eno de no kwhye dan ketuwe bim ne dan no de ne rem ape eno obi e fridge so obi e fridge na pe eno yi brantam eye sekan ya bi eno ka chan say you see this sekan I say yes I see it I say wunnim na ye sign do koda mu ho biem a ne ye be ka kire obia no botinko kase ane se enye sade a ene ope wo nkwa kase ane ompe wo nkwa de a ene de beto nye ose omo san firi ho edan ketu anu ko wura mu ape otena ase ape ose dampare efa phone ose oyi bibi ti se phone ti se camera ene odi si ni su sei ene odi ti ya no ye nensa na oye nensa se ya kire camera ni so oye nensa sei na odi si ni so ene ose hey why na so ma o say
koku JB dankwa edu sorogo ana eno bo MP baaku din ka ho a o se MP no ya igbeni onkai ne din de ne rafi na no si wo ho apɛ ena prosecutor no san bisa ne se kire ye kwan a wo se ofa so kopie BNI custody ye 2nd February no na 2nd February no eno chechire ma san besi se okọ police headquarters regional headquarters no kotu Rose Atinga eno kotu ASP Kofi Sapon ho eno kotu pie dampare Madam Atinga ye ta frɛ no madam yi madam Atinga Rose Atinga ya no obo ni din eno che se ye sign the brand time ni si ni so a eno prosecutor ni bisa ni se oni on kire yen 1st and 2nd February no na onim JB dankwa edu na so wo no enye ho no koi kura ye gbo JB dankwa edu din a konim JB dankwa edu tese onte ne ho asem onhu ni wo baabi ada ene obisa ne bio se enti ye den ni evidence na wono abetena court de onhu ni se after thought ono aboni tim na oka esan so ono abetena adaka mu mini trial ma oka ne nsem no onka wo baabi ada se ene die eye obi ene hunehuna ne se onka ne oka obi ne hunehuna ne se omodi nanso o kire se ehu eka no e wo dampare anim dampare ASP Kofi Sapon edini rura dan bim edin krante kire ne so ka kire ne se ye de ne ba ye de ne kotena se a onka ne obehu bia na se onje ntum de ye beka kire ne bia onye ntum no eno ne nam so ntia ene oka se de wo kan o se JB dankwa edu de enyo no ku no sankrata ye de abegu nanim wo court wa ye se wono no kan ye ma posifo tworo ye ewo brofo kasem ono ka twi na posifo tworo sexy dondon Muhammad Ali Daniel si edu kire se no kurebia enim ene edin fufuro mienu abepiem eye Rose Atinga sorogodin ababepiem sanso ena ASP Kofi Sapon edi ababepiem ye wieye wo kire nyame ya doma we ye minitra efa enkrata ye tworo na no asem ne ho o kire se ye bo no ye de ade bo ni tirim ye hunehuna no ye tete ne nti ne lawyer se onye ntum ena court ne se ene yenye sa track tuwa we ye wie na court ne gituma na afi ya san si ekwan nim choche nyame ya doma ye be san ato aso ASP Kofi Sapon de otonwumi o kan crack an ho se na ni wura fi Sapon na ka ho no nti odi kan crack obo Kofi buache no se da bi sa posi ni no otonyom pa wonim no otonyom pa ena ne lawyer boa ne se ena ASP Kofi Sapon ena se ane e Kofi Sapon na de enkrante no e kire ne so nti on say say don't know odi kwa asempa o asem no attention TV na kwa Master Foundation so yase onyame shows me odi for present you bra watch night let me share also be share onyame come with us my crowd by